Sve je spremno, svakog trenutka očekujemo. Evo, trka je puštena. Trka je puštena. Vidjet ćemo sada kada dođe ovde kod tribine i kod sudijskog tornja pravi raspored. Svi su u grupi još uvijek. Mili Vanili napred, Panther Toma odmah iza, pa onda Kid First, tu je i Kentucky, svi su u grupi. Mili Vanili dalje vodi ovu trku, Panther Toma, sada s polja ide Kentucky, na trećem mestu Kid First, s polja pokušava i Melita. Ona se sada probija na četvrtu poziciju, napada Kentucky-a, vode Mili Vanili, drugi Toma Panther, pa onda Kentucky, Melita, Kid First na petom mestu. Još uvijek se svi, ajde da kažemo, drže uzdržano. Mili Vanili, Panther Toma, Kentucky. To je raspored i dalje Melita četvrta, Kid First peti. Stanje stvari na stazi isto, sada na drugu poziciju prelazi Kentucky. Panther Toma, Kentucky. To je dvojac koji se odvojio za 2-3 dužine, čini mi se, sa ove distance i tako će oni ući u ovu poslednju krivinu. Panther Toma, Kentucky. Evo sada ciljnog pravca. Napada Kid First, ide s polja Tika Vujković uz barijeru. Panther Toma, Kid First na drugom mestu. Ide Panther Toma, Kid First, Panther Toma, napada sada ovamo i smirno pokušava se probije Panther Toma, Kid First, Mili Vanili i Kentucky.